Halo teman-teman, wow, kita kembali lagi berpetualang nih teman-teman ini. Wow, oke, hari ini kita mau mencari si ondel-ondel pocong nih teman-teman nih. Ondel-ondel pocong warna-warni. Wow, kira-kira mereka ngumpet di mana ya teman-teman ya? Wow, oke, sekarang kita cari yuk teman-teman yuk. Kira-kira mereka ada di mana ya teman-teman ya? Wow, dia sekarang mainnya di sela-sela batu apa sela-sela tanah nih ya teman-teman ya. Wow, oke, coba kita mulai mencari ya teman-teman ya. Ini apa ini teman-teman ini? Wow, ada bau aroma. Wow. Ada bau aroma ondel-ondel itu teman-teman. Wow. Ini topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, ada berapa ini? Wow. Banyak sekali ya topeng ondel-ondelnya teman-teman. Wow, ini ada ondel-ondel Bu Polisi. Ini ada ondel-ondel tompel, ondel-ondel Pak Kumis. Wow, ini ada ondel Pak Dokter. Wow, ini ondel-ondel Bu Cantik. Oke, kita bereskan saja ya teman-teman ya. Wow. Oke, kita taruh di sini teman-teman. Wow. Oke. Wow, sekarang kita mulai mencari lagi ya teman-teman ya. Kira-kira ada apa lagi nih teman-teman? Wow, ini mobil polisi teman-teman. Wow, ada 4 mobil polisi. Wow, ini warna kuning, warna hijau. Wow, warna biru ada 2 teman-teman. Ayo kita selamatkan ya teman-teman yuk. Wow, untung tidak terjatuh nih teman-teman ini. Wow, mobilannya nih teman-teman ini. Wow. Oke, kita selamatkan mobil-mobilannya dulu ya teman-teman ya. Wow. Oke, kita selamatkan saja nih. Ini 2 mobil-mobilan lagi teman-teman. Wow. Oke, coba kita cari lagi teman-teman yuk. Kita cari lagi kira-kira adalah apa lagi nih ya teman-teman ya. Coba kita lihat teman-teman. Wow, ini sekarang penjaga Squid Game sudah berkhianat nih teman-teman ini. Wow, dia sekarang menjaga ondel-ondel pocong. Liatin aja tuh teman-teman tuh. Wow, gawat darurat ini teman-teman ini. Stadium 5 nih teman-teman ini. Wow, nanti kita laporkan ke Squid Game ya teman-teman ya. Wow, oke. Kita selamatkan dia di sini ya teman-teman ya. Kita mulai cari lagi teman-teman ini. Kira-kira ada apa lagi ya? Wow. Oke, coba kita cari lagi teman-teman. Wow, ini di sini nggak ada teman-teman. Coba kita lihat di sini. Wow. Ini ada lagi teman-teman ini. Ondel-ondel pocong warna kuning dan ondel-ondel Pak Kumis ini teman-teman ini. Wow, oke. Kita selamatkan dia di sini ya teman-teman ya. Wow. Oke, teman-teman, sepertinya petualangan kita sudah selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman. Oke, goodbye.